ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ubasnya bahalang dhar beri sumbut Menteri Rangba bepe ia ketrat penroisor berkiwe-kiwe ketrat rekam ke Sorkar jela hak arpusau teri uram phang rabu mau nongrim bente ke Ayush Hospital hak Shnong Mookyndur West Giant Hills. Hak regisngi lasa kilang dak Menteri ketnak ke koi kakhya ke Dr. M Ampurin Lingdo UMLA ke Jawa ubawa ilat Miki Shila u Commissioner Secretary ketrat Health and Family Welfare beru Director ketrat Ayush u Dr. Joram Beda berkiwe-kiwe ke officer. Ya kini ke hospital ke badan life hojing tia ante ke jinglot ke bukot ship ho klor tingka ha ke joka ke bahesan akar bala ais ngo bahare ke Shnong Mookyndur. Ini tak projek wo khud ki kafi better integrated Ayush hospital. Kam pata hai dunia minister wa Ayush hospital limut ko jan kam tu ni kam pata hai. Kini ke Ayush hospital ka man kami man to diri di Sumargam kamu halu kata-kata. Hak jinti man yang jadu hak lagi. Waktu Sorkar ni mempunyai pendapat hak kontribusi dari board private sector berawan do kami di Sumar. Dan the board budi change di sana turut. Ni bak kata dunia kami sekarang ni. Oke mut Ayush hospital. Kita di Sumar ni do ini. Kamu jadi ketua ini, kamu jadi ketua semua ini. Ini tak tuan kamu. Yuk kamu yang ini kriminal. Orang kamu mana adalah kita. Kamu mana kitiran, kitimun yang setiap government ini perubahan bayi hagan election dan district ini. Satu ini nirmana laying of foundation stone ceremony. Mukjizat yang menolak. Handai neklim yang aku para khamtam yang supervisions engineer. Your flow ki every now and then, mana kasi ka por, kanang gani project yung grab ka, hapo yung por. I request the Gorbeda to please put on a personal level. I want this project to complete within 10 minutes, so that we can aggregate it at the right times. Nena board si yung bagi jualan buang waru board orang suki dan tidak yang mereka. Hanya kuat kerana juga health panel harus dalam malam berkam minister jual man project kan pusat. Harus dalam Sorkar ke zaman chief minister dalam borom yogi. Sampai kerana kita belum sungsang. Yogi district yogi. Kejuruan Sorkar oleh hari ini last nulisnya MD1 MD2 is very tremendous job of OMP. Handai repeat party kampung kami perdagangan senang pedang bodoh yogi untuk cak contoh sosial media itu Sorkar. Now OMP berkawan Sorkar bergerak, jom cak contoh lah. Dalam kuat yang Sorkar pun betul Sorkar berkiak suruh bergerak. Kita belum tentu. Dan yang Sorkar kan ini yang kelamdan. Halai hari malam Sorkar ke sama kau cium besar orang itu di sana. Tetapi hanya bukan di sektor. Nanti mungkin di sektor kami dekat. Kahel sektor kami partner ini sini. Kami kami root sektor ini di sini kan more or less. Menduna yang biasa tu contoh di Sorkar. Kewikwa panai itu orang dah sampai hari ini mana boleh.
Ketua di Kiyu Waduk di PMAY. Emi Sandulak di Kiyu the state yang di household. Hari ini, khususnya mengenai area apa di household. Mensama dengan hidup yang yoi disampaikan dalam soal dan kerja. Hari ini hari ini. Hari ini mana juga sama-sama bermana. Hari ini dalam sini sarjana berobrol, wakil tiap kandang dan ketimbukan kabinet dasar Sorkar dia cilak sopa wajar ini dulu senang escape berobrol. Cilak sopa wajar ini diurut, kemudian kerana faktor berada di Sorkar India ini sini. Pada pagi, ada transformasi yang kita awak kan ada di sini. Menunggu di sini saya beri. Dua kali Sorkar untuk menyaksikan boleh satu demokrasi yang kami pada. Hari ini program setelah hari buntu di sini. Kadang buntu beri, kadang buntu nak dan sama beri. Kami dalam ini. That is the spirit of the leader of the people of the state. Of Meghalaya. Kami tahu dulu kabinet tim di Sorkar MDA. Upaya di kabinet untuk menghabiskan berlai transformasi. Hari ini Sorkar kami MDA itu. Walau minister kami 11 plus 1 minister, mandi the most approachable minister in the government. Kuservis yang terbaik langsung buka. Handai bonsin esensi or bon bodok yang bodoh tok dia yang lek Sorkar, tadi lek Sorkar tak mudah tak. Kita tak human psychology of you. Always we human being, we always with negative thinking. Kita untuk mandikan dulu dan begitu. Untuk yang yang ikam bonsin bukan nak ikam sih. Hari no problem, we are accepted all type of rumors. Ini kita dengan cakri the state yang ini. Hanya you yang elected political party you burung. Kudu bersama berkerja di Taiwan. Kenapa kami tidak dapat yang assembly? Hyper juga CM di smartphone. Orang les pak turun sekarang hatura sejantia nyapa pun kami jalan bawa nyapa pun kegarun dan langsung kan melihat dunia ni melihat nyapa pun I sit down on the very kind of pretenders itu Sorkar kamu nyapa ni orang agreement aspect Kakang yang kami pada. Untuk orang majority, hadir kata, hadir kami, hadir waktu. We are here for the people of the state. Ni mantas kita, ko proof ye orang. Yang nak kamu kudu kudunya aspa bot, aspa sofa yang boleh. Kata kan hospital aspa ko. Mereka Sorkar memaksa siang di ibu hospital yang di hospital. Dan dengan tahu ini pusat atau pusat. Handai the MD government is the people's government when they come to claim the kekaman. Polisi ini kata, yang wajah orang urban minister di state adalah armiskan aku. Kalau orang minister itu ikam yang di township yang di Shnong. Menjauh yo. Handai ini Sorkar MD government itu. Cutting for money, the dreams it should turn into truth. Then you read a book to President Chief Designer last budget speech. The most powerful and meaningful budget 2024-25. Minimum public subsistence, one right infrastructure, dua urban development, Shnong to become cheap. Menduna yang jatuh. Minimum. We never thought we were. Dan sini kerana Sorkar pemberian yang disebutkan to me, hikmat assembly.
Sampai pada problem itu orang kawan kampung mulai soal ini. Tidak ada bonus itu mereka tahu kita ada apa. Hanya dia it's high time to do something for the current state. Kekabaran kecil Malaysia yang sendiri, orang baik sekali itu memang orang sorry kita. Kenapa? Yang lain orang perlu ke sorry. Yang mikir dengan, yang mikir change. Yung mga city yung nagkakalihan yung pag maswak po sa sektor hanggang sa sport sector nakaslus naman ang mga ikman Shnong po yung MBA hanggang ada katra kasport ang nandiyo kita whatever budget sa kakusnan hanggang yung mga kajiyalan sa kalagay sa mga kauchip sa mga hang sport sektor dan orang yang juga ni kamu dengan sport kita jangan sport di sana beri hajar kita dulu di sana. You buat kalau yo ini international yang standar harga jangan hisu yang berbaik hanya. Ke akhir siapa kita pun mengerti keamanan ini. Wakwai kamu pun ku, kamu pun roy jadi youth sama kena improve yo ini. Yang lain bukan hikam beria, hikam bama. Hal ini berjat. Orang pesen di sini berjat. Kau menang jatuh. Sana jalan aspek turun kemang Sorkar. Dongkar dengan dari kamu pun kali dengan mereka lagi sibuk. Lihat jalan aspek turun jadi kena sama dengan kamu perlu. Hai baru cinti. Kami orang kata kebajikan mulai macam itu. Apa Muslim pola sekarang yang jatuh. Ini jadi orang kejimu kata we have got the working governments. Kini orang infrastruktur di dalam yang mesti tinggi. Elmu satu tinggi. Ngaji itu tahu sekali ya. Begini Sorkar mesti memang mesti. Sorkar kan boleh lembaga lain. After provision laid on the Christian of India. And don't be Sorkar is in now only Kawalbun Sorkar line up on the procedure for laid on the government of India, central government. New black government. And it's now see along. Every time kinoni kemar pembrong yomi, kuat misal tu berkara pada kalau yung tiki kalau ikan botik. Takkan orang te keno pada pembrong. Every support, man mengata, we are here for you, for the people of the state. Ibu mayar yomi. Iwan you bertanggung. Iwan punya hamzah yang cakap. Bila you have a full confidence, kajian musafir ke sama kau chief minister ini, buat cabinet buat Europe ini, unity, fast sighted di dalam kita, buat kamu promote respect pembuang ini. Kedua, hyper election, bold program, ini berapa parti, do kanai manifesto ini, karena yang awal itu ke LDP go parti. Mereka berkongsi perkenalan di last woman. The board mulai ikan place it with the fire election. Hanya kini man disini untuk kita le apa. Hanya kini orang ikan dengan saksen. Kubiu le dah kendali orang. Kakam kita pasti bersama orang. Kampung yang jadi orang lokal lebih yoki. Mungkin orang rakyat di hospital mana dia kamu minister ni. Dan bond facility, dan bond infrastructure, who want to be in hospital, mandates na. Yet, nama arti na. Officer di mati, who officer bukan soma. European system after mandatory building, your wife, your adoptive minister, hydrogen for your iron, your wood doctor, your from Sumar, it means social. Kami dah mudi. Namun man complete dalam mati the function stone. Hanya mesti complete how going your innovation store. Kata orang the dreams come true.
hari sao tu gini orang ni kamu tu celana how to dan klaim dengan saya dengan kau mana pun kau pilih dia warna itu tak boleh health institution dia tahu betul tu dia ini part pelanggan ini district. Kanito kata hospital dokteram di Woonga Ayush Hospital. Bukan nak yang pilih sepin orang ini kita ke Ayush Hospital. Ia orang lama sengau macam ni datang kata dengan cukup sungguh ipi kingdom. Kanito Ayush Hospital, kanito hospital, hakaba on high. Kata kajing kini, bat kajing suman, na kajing pule Ayush. Bonsin, syaki dong di Shnong ikan jongki, dong kita di doktor di bahay dawai kenbat. Kani ka Ayush, toong kata se, wadaman puri kini di doktor hawan pas doktor ki, bat hari dia cakap kung kita di Dr. Ayush iwapas na nakakapuri kawaong katnakuri Ayush Doctor. Hangin hakari ke hospital pinyo yang nakakajing suman ongtang jong ka Ayush na pinyo nu yang jing suman homeopathy. Hangin andang lu inos di doktor di bantedru yang hei jingpang di balada dongkam nakapor sekapor banwan daw medical officer ubadang marhab lani hajan jong kani ke hospital banai yang treatment nakapentani bopang yukjut hagi department repair ka Ayush medicine kadai kata kenap dawai kabasya kampang nilai yaitu giwakjut ketimpang ka high blood pressure itu giwakjut ketimpang chini itu giwakjut ya kata ketimpang jong ki bakter atau met jong pi itu kiwa kata ketimpang cancer. Waham ay gaway ban penjen ni kibriw hakapor kabadrong ban hakapor kabenta kabakamjan. Pili bandon kajingmen hapi bapinyo yakum kani ke hospital. Bata kajingmen ka department ni kawan bahkan play ya kani ke hospital. Kajing singawo okro lai ka sha ini kiwahe Shnong wa ini di members yung kadorbar yung pihai ni wada is no happy ya kita bercakap wa emdam bantau ya kani ke hospital. Nasno bahai por toi wa ketemu yang jengkrek sitom yang local MLA yang pi UM kat ini but ibu chong ha ka suki wa he wa ni deputy chief minister tried the selection procedures of our Ayush faculty pin kendit badawai ko iti hangni bagi babun di Dr. Ayush Dehi kibanangi na Janji Hills kibangala bini ngalay shem bagalay kendo kinapun di doktor kibapas hakani kekenat puli doktor bagakemen sipon pasien kindai ikon jong na Janji Hills kibandon hakum kani ke hospital ban sedang nyala bagan ay jingsungan yakini di pajen real di jongi kibang government jongi ketua dan kami badan pikir ban peglem na kapagka kaham kamian jong kapagkakya center hawa warno
kita ibadan ya kita di illness dari jingkujut iwa lockdown. Hari ini isa ay kata ke yoga ya kata ke jad ay suman ke prepare banyak ya gitu kiba don kita in mental problems but kiba mla mensuman da kadawai alopati dan kadawai doktor hareng ngasno bamna kasni kani kadai kata kalat kapag Sorkar MBA hakating yalam jong Honorable Chief Minister juni kapini ya pili pata ya kata kajing rai kut jumi ke Sorkar banle ya kabadai banle bantenke ya kakat ya hakikendong ikan shot hapara saudong jong kajela kabadi kijongi nginang ya tray shitom nginang yai tei ya kami kari kebai kejomi haba ong ikri ide menkenal ningkong ya kari da kapawalam ya dijaka sumar ki boper kum kani ya kari da kapapengkam ti ya ki nong Shnong lembak skins ki boper ke Sorkar haka jinyalam jong kordat sama kanten ya pi non Shnong ka jingmut jong ka kentin ri da ka jingmen ngasong salong ban yengen kan bagi MLA jong fi ibadaidu deputy chief minister jong jela kami imas ngawang dah baranget manangi syakma ngenang nantay pilang IP ilan ilili kibobit kibobyang bantu iyapi ya ka sincerity lani ka chingray kut ka jongi banle ya ka badai banle haki kendong kenshot na kakanta jong karoy ka pa baka jingbit ka jingyang jong higong Shnong. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center